Recently, the big problem is what they are committing. So, the problem is this. They don't have the one who can help them, how can I make money. They are still sleeping, as in Uganda, how you say. But the young boy, I don't know, Kulambarala. When you say Kulambarala, they like to sleep. uyu munsi nyene cyubahiro ntidusinziriye kanatsinda utangiye kumva ko ushobora gutera mu responsabilité ni ikintu gikomeye cyane byama binyibutsa urukundo mukunda igihugu urukundo mukunda ugwaruka ni ikintu giteye igomwe noneho sokuru wacu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yaragarutse ku kintu gikomeye cyane nama nibuka ijoro n'umuranga nabarabivuze cyane nabarabivuze cyane kubera igihugu kirakeneye cyane ugwaruka rubona kure nibo twenge basha cyo kintu gikomeye cyane uraje mu mwaka twagiye turacamo igihugu n'ibibazo cyagiye gicamo cyagiye kigira isura itameze neza bivanye n'ibibazo mugabo uyu munsi turiko turatera intambwe imashimo cyane wawundi ati ejo ni heza ejo ni heza cyane 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 rwose utumvirizi shauri yake ishawabiyabiri intwari zisezerana mu masezi utifashije ngo witeze imbere ntakuzerinze icyo ni ikintu gikomeye cyane amashyi menshi cyane icyo ni ikintu kidasanzwe rero icyubahiro mpagaze imbere yawe ntewe iteka nawe nagomba ngusabe na jewe noneho baranteye iteka ndaba umujama wawe rero icyubahiro nifuza yuko n'ijwi ryawe nyene nokwama ndarikoresha noneho igihe naheruka muri Flambeau de la Paix narakwemereye ko ngiye muri laboratoire ariko aho ngejeje nkora naho gushima no kuri nifuza ko ijwi ryawe nozorikoresha kugira ngo rimfashe ryongere rifashe gutuma abenegihugu bama bazirikana ibikorwa byiza uri kurakorera igihugu n'amahanga ndabyifuza cyane rwose murakoze cyane amashyi menshi hajya yemeye mutama wanje ibyo bintu naho ngejeje nkora reka mbe ndabahonjanye n'icyubahiro nivura iwashyu kuko laboratoire sicoroshe kambe ndaguhonje Gitega we Gitega we urakoze cyane iteka ridasanzwe cyane rwose iteka ridasanzwe genda ndibaza gavuga nti mbega Uburundi ndakavuga gatoya cyane mugabo nasanze atari gato igihugu cy'Uburundi kirafise iteka rikomeye cyane kuko turafise urwaruka rubona kure noneho biriwe bishije uyu munsi urwaruka rwaritahuye ruratunganya imigambi kugeza no muzi aho rugeze nuko gushimira abashimisha cyane kurwaruka rero icyubahiro n'iteka kubona urwaruka uyu munsi rutiyumvira ruti twebwe twari tuzi yuko twiga ari ukuronka akazi muri leta mugabo byaradufashije turahindura ivyiyumviro kugeza uno munsi ndadandaza amajambo ku biro 50 kilo nkamenya ati barandiha gutya iryo n'iteka waduteye bakongera amashyi menshi cyane noneho si jewe jenyene n'urundi rwaruka ruko rurakora nk'uko umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko hamwe n'urwaruka n'inkino yabisemereye n'ukuri murabo gukeza no gukeza n'indongozi ziri kumwe nawe zidahusha ziguma zituba hafi kubera ko numvise témoignage yejo hariho umukobwa yitwa Bora
burya n'ikintu giteye igomwe abakenyezi mu bamera amashi bariko barahumuka uyu munsi barabona ko basahiriza muri byinshi yaroroye inkwavu kugeza naho aduha n'akamaro k'ingene ushobora kuronka yaraduhaye na nimero ngo dukeneye amaganga y'inkwavu twamuhamagara ya mukobwa ni hatari nagomba rero ndamubaze ukuntu ayo maganga nawe ayegeranya niba buri rukwavu ari uhapo ntabyo ndamenya adufasha dusobanure murakoze nyine icyubahiro kwiteka mu nteye murakoze cyane